International News and Politics US le EU ram ten Myanmar le China an hremta Asian ram hroi tu te an la in ron mek zel Mars ni somni pathuma Association of Southeast Asia Nations Asian Chairman ni Mek Sultan of Brunei Hassan al Kolki achu Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishnan chuan Brunei ram khopui Darussalema kun khan takin tunlai Myanmar boina chinfel dan tur le Asian ram som in sui khom te din mun a soi puya Myanmar chungcha ngan soidun na zongero puanzar anilo Asian ram ten Myanmar boina nasa zokin rem na zonga ban pharle malak antum chho mek ani heti la hian Mars somni pathum vek khan European Union EU ram somni pasari Foreign Minister te malak na in Brussels khopuya EU Council Union meeting chuan Myanmar boina ti rena tura beisena wangin tuna sipai sarkara hroi tulok som pakhat zet hrek na le hrem na tur an puang chuak ta EU chuan kumsang kha zakwa somriat pakwa hnulama avoi khatna tan China ram hroi tu then khat hrem na le hrek na tur an puang hala hei hian China adi thin rim hle China chuan thung rula phubala kan tumti an puang zuya EU ram hroi tu then khat hrek na an siam hal ve bokani Dilsi wali Germany chanchin bu chuan EU le China chu nasa takin insum don ton na an thang dun meka kumsang ni tanga sani som ni chung rengotin Foreign Direct Investment FDI ya mason na nasatak anei atini kumsang ni som nia China chuan EU rama euro tlulading on za thum somriat pali man bungrua athon luta EU ramin tlulading on za hi pathum athon lut thung FDI ya ringot China in tlulading on za som ni nein EU chuan China tlulading on za som li anei thung ani hetianga EU ramin China chu Xinjiang province Uyghurs Muslim le Tajiks nam ho te ti du da re-education camps anti ani na taka chuan communist ho te thuak sukna brainwash concentration camps ani bera nam tlem zok te dikna le chan vora be saka omchu an du lo ani EU ina hrek le hrem zinga Myanmar Military Commander in Chief General Min Aung Hlaing Deputy Commander So Win Police Chief Than Hlaing 33 Light Infantry Division le 77 Light Infantry Division po antel Tom Andrews UN Special Rapporteur to Myanmar chuan 33 Light Infantry Division te chu Mandalay khopuya mipui soilo te tharum nena beitu zinga antel atini Reuters chanchin bu chuan 77 Light Infantry Division te chu Rakhine State namtlem zok Rohingya Muslim tha chiam na le refugee noi sari singli sang riat chuang Bangladesh atlan lu phana malatuwa anpu atini EU Council Union malak na hi US point thlopin US Secretary of State Anthony Blinken chuan mipui soilo tharum hanga beina le Human Rights Bot chena dona tora malak na thani atini Joseph Borrell EU Foreign Policy Chief chuan EU in Myanmar boina chinfel dan konga dapa hetiangin sipai thunei tu te hrek na le hrem na hi siamani EU ram tele Myanmar sum dona konga malak nai ro mipui nol puin antor pha thei dona wangin mimal sipai ho tu te chau bituman ni sipai sarkar din Myanmar Economic Cooperation MEC le Myanmar Economic Holdings Public Company Limited MEHL te chau hrem zinga atela EU chuan uluk takin athutluk na chu ennon fovin Myanmar din mun chu athlir dona ni atini thomna siam na garment factory company ero mitam tak ezon na ati boydona wangin shrek hrem zinga atello sipayan coal company lian pani conglomerate MEHL le MEC a hian EU investors te chuan sumtam tak thoin Myanmar sarkarin aram danga tanga sumala luna berani he company lian te hian choi le in tour hotels thilai chua mining banking lama chialak luna lamte ni in democracy kong honzauna democratic liberation ti theina tur bera ngayan ni hetianga EU ramten an shrek shremta ka chuan Myanmar economic din mun angai tuam so le tura ngai ani Paul Donowitz Global Witness campaigner chuan EU ramten Myanmar sipai ho tu lokte
Hrem na le hrek nan ti chuak chu lawm ti thu soin tharum thaw zel na ti tlem pha be se ni kum sang zakwa somriat pariat nuwa sipai chakna manga mi pui than sarkar paina military corps chu February ni kha sang ni somni pakhata omle in Myanmar President Win Min le State Councillor Prime Minister ang Aung San Suu Kyi chu sipai ten manin jela tan tir me kan ni iuram chuan khopvela human rights board chiana tamna ram ho tu then khat an hrem nuala North Korea, Russia, South Sudan, Libya, China mi tetelin US Treasury Department point specially designated nationals tin American then khat Myanmar ne na kung kaina neya sumdo na nei te thil nei assess khap na te siamin Myanmar sipai te sum le pai lak lu na dana shrek betum hle EU hian human rights board cheram te chu everything but arms EBA ti mangin tharum tel si lovin tranpuina pek le sumdon na thil adan char sak thina Cambodia po a hrem zinga alo tel ve to thina ni tatma do an chena tul Myanmar sipai tatma do sarkar chu an chena tol tola The Telegraph UK chanchin bu chuan sipai sarkar junta government chuan ngoi ringin internet khuwa khirna tur dan regulation siamin chumi mangin mipui en thlaka chuizuina tur le sarkar soisel tu te virtual private network mimal hrem theina le tan tir theina tur te atela human rights group chuan an du lo hle atini Aung San Suu Kyi la chu eruk na le thil sual tia puin thu buai an pek bel towa sumdong lian tak jela po tan tir to mong we le chuan Suu Kyi chu a sarkar lain US dollar nuenga singa chuang ka peya hei sarkar na chel tu lok te ne na sumdon na lian zok ti theina tura ka ti ani atini Chief Minister pakhat jel tang mek pakhat chuan Suu Kyi chu US dollar nuai rukle rang ka chak keji som alo peto ni in soi bokani mase Suu Kyi ukil kin mong zo chuan hetianga eruk na le tham na la pu na chu dot phua chop le tran chan tur om lo ani atini sipai sarkar chuan yangun khopuya Australian Canadian khole tuini na nei kop nu pa Myanmar ma business consultant thok mek Matthew Sokain le anupui Krista Avery te po pon chuak thailo house arrest in an reng meka British economist Sin Tarnell po mombati chit en manga sipai sarkar dulo na lan tirna atela wangin an man boka Australia sarkar po abuai pha le ani Karen Helten tatma do be izel an tum Karen tia an mani point anin ko ulain kol kerang ho chuan kein tin an ko daya kein state hi Thailand ramri depa omniin Karen namte hian tun ma Indona rengun ko pui hian ola trap to in an soi Karen sipai te tuk dai turin chinmi te po roi hian an ni anti tuna hian kein state a mishing mak to duai khat le point panga omin square miles singka sangka sa sari somthum pakhata zaw ani Karen ho te chuan Karen National Union KNU ti te Karen National Liberation Army KNLA ti helpawl nein anni hian kol sipai tatma do chu an do berani Karen refugee te hi nuai tel Thailand a anotan chetwa tunla in tatma do te le KNLA KNU in beina wangin Karen sangret chuang chu aram nuaya antlan chemeka Karen nipui te tranpui tu Free Burman Rangers in Depol chu US Special Force Train Defiu Bank chuan dinin anni pol hian Karen namte chu an biru naram ngoa le khuwa te kalchilin chanchin tha shilpain damdoi lam medical aid chen na le thom hno te an pe thina ni tatma do le KNLA heltein beina wangin Karen noi khat chuan an chen na thin an tan chiat san to an ti ni Defiu Bank chuan Myanmar sipai te laka mi pui ven him le an dam kho chuana security survival chu kan malak na ni tin AP News palai shilani kumsani som panhi khan KNU hian Myanmar sarkar nen in ka hai an neya ma se tatma do lamin an bo che thin ni nan pu Karen le san nam refugee te chu western lamten sum le pa in an tran pui na sain eve bu an khon puya Thailand atangin an tran pui thina ni anti Mizoram refugee tu ten nge tran pui veang media sang atangin Mizoram State India Myanmar mi ral tlan refugee hi
sangkhat chuang an tling to atam ber chu chin state a Christian zofa te an la ni ri tun angan boina re mai lo chuan kol buddhist ngei po nuai tel ron tan che thei an ni AP News palai anupam na chuan Mizoram a refugee an pun mek thu ziakin chungte chu Myanmar sipai hlawa tan chia man vuak soisak tha hlau le du than tur dang an nei lo wanga tan chia an nia police te chu sipai ten mi pui kap turin thupe kan penge yem fin fia thei ani lo atini Myanmar le India chuan kilometer sangka zaruk somli pathuma thui ram ri anei wangin Myanmar boina chin fel thuai ani lo chuan aral tan tam zokin Mizoram chu tan thiat nan an lamang zel don ni na lang India ram chu kum sang zakwa somnga pakhat le sanga zakwa somruk pasaria UN Refugee Convention a aral tan te hum him na tora UN protocol pom tu signatory ani lo wangin tun hnaya Myanmar boi wanga aral tan te po Northeast State pali te chu Union Home Ministry chuan thon kir thon le torin thupe khau tak pe in Chief Secretary theute lekha thon toni Mase Chief Minister Puzoram thanga chuan Central Sarkar chu ziaka chhanglet tin mipui khabar tan chia thon le chu thil ti chi ni lo tin India Sarkar chu refugee ngai tua chomdol na ngai tua sak torin angen ti ani State Sarkar chuan India Sarkar thupek chu apal zun ngot theilawa Union Home Minister thupek ti du lo fau ta sila Mizoram chu President rule puangin New Delhi atanga thune na nun lek ko ni chuan thil boi thak tak thleng the ni yang chu wangin tu ten nge ra tlan chu lo chom dolin tran puyang tuna tanga ri ru sen le in bot sei ngai ani thina thazar noya ommek kan zo chul chuak zofa mizo te ngei lo kuang kwa thamon le tran pui chu Christian nam mizo ti turani India le Myanmar hi sakho le culture in nai tak ni in Friendship Treaty tin thuthung policy fel dim diam an nia Myanmar sarkarin aron ngen le phut tat ani chuan aram pani te lo in rem to na chu India tan bo chiat shom tak ani nge yang international politics le India foreign policy han thlir wang hian Myanmar ram chu China le India hian thian tha nget aril le thuk taka lam tanga siam tumin thambe tum ve an nia India be tu helten Myanmar chu biru na le tombuk hiala an nei thina wangin India hian Myanmar chu be che thei ani don silo chu wangin Myanmar zo fa te than pui torin international politics le diplomacy thiam tak maya kan hap chho tran angai toni mani chibing nambil Khotwal district level chau thlir lovin khovel mar phudek pha le khovel tuk ver thlir pha hroi tu kan mamo chho me kani tatmado dei Mars ni somni pasaria ange lo thengang Burma history chiar chuan sipai hoten sul nu legacy anlo nei thuk le thakha chama Myanmar rama rongbola kajin ve zuai tumin anmun poi mo deu toin an history bu te chiarin tangmi helpawl sang chanchin atanga khunsa opium war thengin ngainom tak chiar tura tam hle kumsanga zakwa somli dai towa Burma zilai khoi tular le rem shria hongsana suchi pa chuan Burma zalen na independence chualin Burma hero ni na alo nei to ani British opna noya zalen na turin kumsanga zakwa somli pakhata Burma Independence Army BIA adina Japan hoten tran puin China ram hainan clear kara ongsan le atrian te somthum 30 comrades an ti te chuan training an neya mi somthum zinga tun nualar tak general ni wina po kha atelani Japan sipai noya training nei ma se inupui panhina chuan Burma sipai te chuan Allied Force tenen Imperial Japanese Army te chu sanga zakwa somli panga underground pol anti-fascist People Freedom League tin andova Burma sipai tatma do ten Mars ni somni pasari chu Resistance Day antiya sanga zakwa somli panga Burma National Army revolt hel na shir rengna niin tunhuwa tatma do day antiya aro pui takin an lom thin kumina hian engtin nge manan toma enge lo thleng do ne ro hriat ani talawani kumsanga zakwa somli pahnia rengun kho pui chu Japanese kota tluwa BIA chu Burmese Defense Army BDA tia thak ania BDA commander chu General tia ko Aung San Thu Noya mani Julani som pakwa sanga zakwa somli pasaria General Aung San chu interim government sarkar lai lok cabinet meeting nei lain
renguna ka hlumani chuti lai chuan tuna fanu Aung San Suu Kyi kumsum sri pangami hi kumhni mi chawalani General Aung San te ho mi pakua ka hlum tum hian Indian police officer Tamil Muslim Abdul Razak po ka hlum telniin Indian Express chanchin bu chuan aziakani kumsanga zakwa somli pakua niwina chu sipai tanmado ho tu ber alonia kumsanga zakwa somnga pariata thunena civil sarkar atangin na chusaka mase prime minister unu kota thunena pelet leni kumsanga zakwa somruk pahnia general niwin chuan sipai changna sarkar siam military kupsin Burma chu Socialist Program Party tin party pomom chun chuan socialism policy chu akalpui chhota ni general ni win ro rel na chu arong hle kol ho de chu number chungchanga Chinese angmaya puithuna thak ring mi deu an ni wangin general ni win chuan number 9 chu ngai sang lutuka number 9 chu van leina lucky number tin Burma poisa kiat nos te chu 4590 turin atia kumsanga zakwa somriat pasaria poisa thi demonetization siamin chu chuan Burma economic ka ti chhle kol budi so ti chuan number ngai poimo ema wangin 8888 uprising harna boina tin August ni ria sanga zakwa somriat pariata sipai ro relna military corps omin State Law and Order Restoration Council SLORC ti siamin Burma ti mingchu Myanmar ti kha kania rengun po yangun ti lonitani General Somong chu SLORC a chon ho tu bernin kumlin huwa Senior General Thansen Ronald Velein kumsom pakwa don rama shuai March sang hi som pakhata mipui tamzok thanle dudanin athunei na chu Aung San Suu Kyi kota ahlanani kol sipai ten number ngai poimo sia General Strength khatin rul mai hlauna wangin ram chung pilril zoka khopui din an du anti kumsani panga a an khopui thar siam nipi do chu chomhadar som pakhat ni som pakhat na thasom pakhat na ministry som pakhat te chuan truck sing khat sang khat mangin yengon atangin an khopui capital thar din nipi do a anin son lu ta ni